Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, angithathele ithuba lekuthoba umoya wengcwele longekhathi endlini longiyena losivumele sahamba sathe satawufika la sakhona kuhlangana. Ungathi bazalwane besingamhalalisela ngeludumo letandla ingozi sithile. Bazalwane sithobe kubatali bethu enkosini kuba bemasilela namake masilela kanye nemndeni wonke wakamasilela nakhona bazalwane sengene njalo ngentanda. Haleluya. Bese sithoba nakumelusi wethu lohlala athudane nathi ekubeni bangabi khona adude labadzala. Sithobe kumndeni wakamkhwanazi kanye nemndeni wabo wonke bazalwane nakhona sende njalo. Haleluya. Bese ngithatha le thuba ke bazalwane semthoba kini nonke ngekukhona beno ngekigaba tenu ngekwehlukahlukana nato nakhona bazalwane sithobe ngekushaya tandla igama lenkosi malibonge. Sithi ke bazalwane ngwakadlamini sibongo ngisinzisiwe ngengadi ya Kristu yangithola nami ngingilomunye lekanhlanhlatheka kanye nelive kodwa ngekusonzela kwakhe ukimi nami ngabe sengithatha sinyathelo sekusonzela. Inkosi sibusise njengathi inkosi yami usemthandazweni wami lokuthi ngihlale ngingasuki kuye ngingapheshi egameni lenkosi. Bazalwane sithe khona bazalwane emthandazweni lilanga lemthandazo lelithi lenkosi boPetro nelibandla lonke bekunelilanga lebebalinqomele lona uthi kuyawuba lilanga lemthandazo. Ngakho ke nathi esatinqumela ukuthi ngalesibili sitawuta emthandazweni. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane ngekuba khona kwethu la siyaqabanga nokuthi kuba khona kwethu kungena kwethu ngeke kufanane nephuma kwethu ngoba uNkulunkulu uyasilelela imihla nemalanga ukuthi sitawudlani lamuhla sitawenda njani sitawuhamba kanjani. Asihambi ke ngekuqabanga kwethu nangekubona kwethu kepha silalela yena sihambe endleleni yakhe. Haleluya bazalwane. Sitawufunda incwadi yaMatthew chapter number 16. Sitawuqala kuverse 13 siye 23 nekusitwa inkosi bazalwane. Ubududile lo moya wami lelivi laNkulunkulu lokuthi kufanele sikubuke sikanye ngithindwa dimbo lemtibonile tendeka bazalwane letifika tibe dihibe sibe singaboni lokuthi lokhu kuyasihibela. Haleluya. Kunetinto bazalwane letisihibelako kanti asitiboni kahle. Sifundza phike sawufundza lamelivi sasesiyakuba lokuthi letihibe tiqhamuka kanjani tivelaphi kanjani. Inkosi sibusise. Bazalwane sifundzele ngekukade yenkosi Matthew chapter 16. Yes. Verse 13. Pastor sithi Petro uvuma Jesu. Jesus.
Jesu wasuka lapho waya eveni elisejude nedolobha laseKesariya Filipi. Lapho afike wabuza abafundi bakhe wathi, "Bantu bathi indodana yomuntu ingubani?" Bamphendula bathi, "Labanye bathi inJohane uMbhapatisi, labanye bathi ingu-Elijah, kanti labanye bathi inJeremiya noma inlomunye nje webaprofethi." Wababuza wathi, "Mina-ke nithi ngingubani?" Simon Petro waphendula wathi, "UnguKristu, indodana yaNkulunkulu ophilayo." Jesu waphendula wathi kuye, "Ubusisiwe wena Simon waJohane, ngoba lokho awukakwembulelwa ngumuntu, kepha nguBaba osezulwini. Nami-ke ngithi unguPetro, etibalendlwana ngiyakulakha ibandla lami, nemandla ekufa angeke alehlule. Ngiyawukunika ikhiya yombuso wasezulwini. Lotakubopha lapha emhlabeni kuyawube kuboshiwe nasezulwini, nabo bonke lotakukhulula lapha emhlabeni kuyawube kukhululiwe nasezulwini." Ngakho wabayalisisa abafundi bakhe ukuthi bangatsheli umuntu ukuthi uNkristu. Verse 21. Phasi isihloko lesithi Jesu ukhuluma kokuqala ngehlupheka nekufa kwakhe. Kusukela lapho Jesu waqala wakhuluma ngalokusebalene abafundi bakhe wathi, "Kufanele ngiye eJerusalema ngiyekuhlushwa, ngibonza ibandla nebaphristi abakhulu nebafundisi bemithetho. Ngidawubulawa, kodwa ngelilanga lesithathu ngiyawuvuswa." Petro wasekumjonsela eceleni wamekhula wathi, "Nkosi, uNkulunkulu akakusinde, lokhu kungeke kwenzeka kuwe." Jesu waguquka wathi kuPetro, "Suka kimi Sathane, usithikameze kimi, ngoba awukuboni okwaNkulunkulu kodwa ubona kwebantu." Jesu wakhuluma kubafundi bakhe. Amen. Siyabonga igama lethu elimile kuze kube phakathi. Siyabonga ncaba yethu lothide Nkosini nasibalekela kuwe sidawusinza. Baba wethu namandla namhlanje amaNkulunkulu. Inhliziyo yethu Nkosi tilambele wena Nkosi. Tilambele babe livi lekuphila lekuphefumulwa nguwe Nkulunkulu kithi ngesikhathi babe lesimiso. Babe siyabonga ukuthi nanamuhla Nkulunkulu livi lakho uvumile babe ukuthi liwele endleleni tethu. Siyathandaza ke Nkosi, sithandazela umusa babe lovela kuwe. Kuthi alendlule Nkosi etingcondweni selifikile ngesindlela eNkulunkulu. Alifinyelele babe enhliziyweni tethu bese lithola inzalo babe wethu lencwele. Seliyakhela Nkosi kuze lithume babe lithelele ithelo. Baba wethu namandla siyabonga Nkulunkulu kuthi nanamuhla babe litafula lethu yalideka babe wethu lencwele. Uthike wena Nkosi endlini lakho loyo lovala ivi lakho Nkulunkulu akavume kuvula inhliziyo Nkosi kuze wena Nkosi ungene. Uthike babe utawube sewuhlala naye etafuleni sewudla naye adle nawe. Babe siyabonga nalitafula Nkulunkulu osilungiselele lona nanamuhla. Khuluma nathi Nkosi silalele. Vula babe imehlo ethu nengcondo yethu Nkosi sikhone ukuconza babe lokushiwo livi lakho. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyawala Nkosi umoya wemejwayela livi lakho. Kunalokho Nkulunkulu silambele tambulo babe letintsha ngegama likaJesu lisisebenze Nkosi. Uthi livi lakho Nkulunkulu nalifika kithi liyawuletha kuphila Nkosi, ngoba uthinte wena likuphila endleleni. Alikhanyise ke Nkosi kumnyama lokusezinhliziyweni tethu bese uyavumbulula Nkosi konke lokuphambene nawe babe wethu lencwele. Kunaloko Nkosi bese uletha kukhanya. Sifuna kuhamba babe kukhanyeni. Uthinte wena sikukhanya kwalelive. Uthinte sisibane Nkosi lemele sikhanyisele umhlaba wonke. Baba wethu lencwele siyanikela kuwe Nkosi nengcebo yakho babe wethu sanaba nanamuhla. Akhulume wena Nkosi ngaye egameni likaJesu. Sende Nkosi sikuconze kabusha. Siphakamisele Nkosi enzaweni elandzelako ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha.
Amen. Amen. Haleluya bazalwane. Bazalwane sibukana ngelivi laNkulunkulu silicala la ekuthenini Jesu ufika isikhathi lapho khona bese kufanele ukuthi ahambe abuyele ekhaya. But kunetinto Jesu lele kufanele atikonzise kuqala angajiki abuyele ekhaya. Uzama ukulayina nabafunzi bakhe ubalayinela lokuthi uma sangingekho bangaphondle kuleli banike kona. Ngiko-ke lithi leli lakhe waqala ukukhuluma ngalokusebaleni. Siyithatha lapha ngemuva-ke la siqale khona la ekuthenini ukunembuto lokudwako lapho kuthi asahamba Jesu asaya kuleli live lekayakilo wafike wasewuya uqala kuba kuda nasebakhona khona kuthi kepha bantu bathi ngubani bayabala ke lo ukuthi bathi umJohane umbhapatisi labanye bathi wena Elijah labanye bathi umJeremiya labanye bathi unomunye nje webaprofete. Uthi-ke nine-ke nithi ngubani? Uyaphendula-ke Petro uthi Petro wena uyindodana yaNkulunkulu lophilako. Uyeva yini ngifuna sikhonze nawe bazalwane aphendula lokho Petro ukuphendula ngekwembulelwa nguNkulunkulu. Embulelwe nguNkulunkulu usebukhoneni baNkulunkulu. Bathi lokukhona lengifuna ukuthi nalo sihamba siyembili sikunake sikunake lokuthi sitha Sathane sasikhona siseqeleni. Angubeke sitakubona nasesiya embili but asati lokuthi sihloko sethu sithi Sathane uhlala aseqeleni kwawo wonke lo wenta livi laNkulunkulu. Sathane uhlala aseqeleni kuwo wonke lo wenta livi laNkulunkulu. Haleluya. Amen. Sithola-ke bazalwane namu Petro wenta njani? Uthi-ke Jesu lapho kwendela konke lokho uthi-ke Jesu phezu kwaleli dwala ngale mpendulo layiniki selidawakha libandla lami. Leli bandla lelidawakhelwa kuleli dwala engathi ungaphinza lapho ngayo masilela kulelo verse leli bandla lelidawakhelwa kuleli dwala ngathi noma 18 leli bandla lelidawakhelwa kuleli dwala leli libandla leli ngeke lehlulwe lutho ngisho kufa angeke lize likuthole. Inkosi sikusiza uphindze mama. Nami-ke nithi unguPetro. Yes. Ethi kwaleli dwala ngiyakulapha ibandla lami. Nemandla ekufa angeke alehlule. Nani bazalwane nemandla ekufa angeke alihlule. Why nakufika kufa sikhale kuhewu isuka waphinda bayekhala kuhewu ngoba thine sakhele kuleli dwala leli Jesu lathi kuPetro leli bandla lendawo lakhela kuleli dwala ngeke lize likhone ukuvugwa nokufa but leli bandla litabu ngoba kufa. Inkosi sikusize
umuntu longadani naNkulunkulu. Haleluya. Longadani-ke naNkulunkulu lapho kufuna sikhihle sipilo khona ngoba siyathi vele uya esihogweni. But lokholwako umuntu ngaleli nali uthi Jesu kude mina le ndawo ninqisha bona mina ndanika konke lenikwe bona nani nganinika nende njengoba bengenda. Haleluya bazalwane. Kufuna sibambisise le ndzaba bazalwane, siyipompole kahle, siyibuke, siyifakele tibuko lokuthi ilahle kaphi. Asengimekise ngengole common lekhona. Uyabona la siku-race la siyagijima semncintiswaneni. Lo mncintiswane lesiwugijimako ngumncintiswane lokufanele ukuthi ekugcineni kube nani nendondo lesitayiwina. Kulokukhona-ke kuma-races lakhona enyameni ekuphileni emhlabeni kune-race 100 meters. Nawugijima i-100 meters usuka la kule kona le ufike uwine kule la kona le. Laba labalapha ekuqaleni angeke baze basho bathi uwinile ukuthi awusho naba labangane labane winning point. Yini le ndlela isuka lapha ngalesikhulu speed ifike iyaphela. Ilandzelwe yini 200 meters nayo Yesu wayende wathi yenga nakhona kwende kanjani bazalwane ufike uyawina. 100 meters kahle lo wake wagijima ufika ku-winning point ungaka wathi usuwe nje ukuthi bakushiyile nawe ufake amandla wafika la ufika khona awubakhona but awudzinwa. But le i-race lengiyo angiphindze ngithi kunanayo i-race lokuthiwa yini yi-marathon. Usuke kamanzini uye ngabani. Ngishintshe ekuqaleni ukuthi laba kamanzini angeke basho ukuthi uwinile. Tawusho laba ngabani abakakuboni wena nawusuka. But kunanayo ema-race i-5,000 meters. The 5,000 meters, the 400 meters, the 1.5, the 800 meters. Those are the races. La suga la, ahamba gijime, aphinze abuye la. Le race leyo ngilokuphila kwethu lesiphila namhlabeni. Jesu abetile emhlabeni wesuka ezulwini. Wenda kuphi emhlabeni. Wayihamba wayigijima le 5,000 meters sekufanele atowina lapho kwanithela. How can you say he's a winner? Angefike nzathini. How can you say he's a winner? Angabuyi ku starting point. Lekunena akobena ama-race langa lajika abuye la. Ayayidinga stamina. Ayayidinga nakuthiwa yi-endurance. Because they are very, very strenuous. Nathi ngesisaphila la emhlabeni siphila kule race leyo i-strenuous ngoba konke kuyafika kusisese la ndleleni. Ngiyini ngibekise ngale phingo leti ngibekisiswa ukuthi sisahamba la kule ndlela and the devil is next to us. The devil of a runner is tiredness. That's the devil of the runner. As much as I feel the love of the Papa, you feel up. Hallelujah. You feel up. Sinede nabakholwa ngo sisagijima. Sathane ugijima naceleni naye. Ugijima kancane. Ugathelo kwekuthi sitawuthini. Onke emavi lesiwakhulumako sine bazalwane uzama
uwaphazamisa. Uwaphazamisa kanjani-ke? Kukhulunywa tingo letinkulu kuPetro, kukhulunywa tingo letimatima kuPetro, and naPetro tiphendule ngendlela lematima, but the devil was next to him. Lapho sifika lapho sekuthiwa-ke Petro sowudosela Jesu eceleni. Uthi Nkosi, lalela ungathi uNkulunkulu angakusita kungeke kwendeka lokhu kuwe. Yini ke lokho sekufike sitha besingasitha shane besivele silalela lokho kuthi uthiwani as much as anike umsebenzi omkhulu kangaka, as much as kuthi wemtawendekane, but the devil was next to him. Uthini ke Jesu? Uyamphendula. Uthi suka Sathane kimi. Usiqhubekiswe. Why? It's simply because Jesus wayegijimile lena njalo. Lethi so uyasekufanele kenyalo aye ku-winning point kuphilela aqala khona abese uthwala umkhele. Umkhele wakhe wekuqala uthathwa abe ngesekudla sababa. Why Petro abethi Sathane amdosele lapho? Umdosa kwekuthi engqondweni yaPetro ngabo bonke lakubonile nabahamba naJesu ukuthi khanza ukuthi naso kungekho Jesu ngilabanguni. Kanza kade lokho ukuthi bonke sekuhlelile angeke aze aphendule. Uhamba naye-ke bazalwane, ahambe naye, uhamba naye uyafika nalapho Jesu uyamtshela lokuthi wena phela udangiphika. Uyamphika sibili. Liqinisa ngithi abengamphiki Petro Jesu. Amen. Petro wathatha Jesu sikhathi singafiki wambeka ngesekudla sababa. Kanti akufiki lesikhathi ngoba bonke lesikwendabo sikwenda ngesikhathi, but yena wamthatha wambeka ngesekudla sababa. Yini ngalo le nkulumo yakhe lethi shangathi uNkulunkulu akanjani ubuke bonke wathi ngubani vele longamelana naye lo muntu lona uvuse Lazaro ekufeni afike. Lo muntu lona uvuse ishosha tishosha tingazange setibe nemkanja, but itaba nemkanja. Uyabona uyabala bonke engqondweni yakhe uthi hayi lento lena labayishoko lena angeke iziyendeke, hayi utayijikisa tingo kanti phela akade ukuthi sekufanele ende njani acomplete nerace yakhe. Abefuna bewubona lokho phela. Wangithuma sikweleda umthetho wathi angiyodoba ifishi ngifike ngithi ngefishi ngendawo ibamba lapho ngiyikhangisisa ngase ngikhipha ihlavu lemali lesitawunikela ngalo. Ngubani noma bebesothatha lo Jesu lona athi uyombethela utambulala kude longenda lokho by so doing wena njani ke njalo sekufuna Sathane ukuthi kudistebheke ini leli qebo laNkulunkulu. Uhlulekile Jesu ufuna ngena phela. That is why ke Jesu afika ngenda njani athi suka Sathane suka eceleni kwakho usiqhubekiswe, because so unanjani wena awusahambi ngamoya but so uhamba ngokwenyama. Haleluya bazalwane. Sikhumbule kunyeke namjana Luka 22 verse 31. Jesu abengenjani bazalwane? Abemtshelile Petro ukuthi Sathane ufikile wakuphela. Ubani wavuma. Haleluya. Wakanjani wavuma? Why avume babe? It is because kunetingo like
ufuna nivole tinkuni Hallelujah. utawina baba ufuna kube nalo wina ngulapho ke bazalwane la ifike ebukholweni sishayeke khona nase kufanele sele le decision nayile engiwamjoba because abe umqelile naye uthi ke Jesu kuphetho ukuqelile Sathane babe uvumile ngeja ngikuthandazela haleluya ngithi into bazalwane kubo bonke letinkinga lesihlangana nabo akusho ukuthi nje esitha siyabisuke siyaya siyoqela avume babe agaze babe kuthi ngabutamkhadimulisa yini ekugcineni ngikoke ekuvukeni kwakhe Jesu asavuka kulabafile lengilosi yakhuluma nalabo make lizambani yokutshela abafunzi bakhe ukuthi sowuvukile nitshele naphela wayatshele Petro ufuna phenduka wena njani Petro waphenduka uphenduka njani Petro wagijima ngalamaphula ematubane wayethuneni wathi akhanga Johane ebekemile ahlola yena akazange ahlola wajijeleke phansi that was his repentance ngayibenda njalo haleluya bazalwane wathi waphenduka ukhumbule ke Judas Iscariot wenda njani so ubona Jesu nawe sebamthatha sebayokumbethela uyakibo uthini bazalwane uthi hey Sathane le mali yena thathani bathi ngaba yeye wena lo asidlali thathile asingenelanga ebe ngiyacabanga ukuthi Judas Iscariot waya kuJesu wayokuthola engenye ngawa uzuzumuza manje wanhlanhlatheka khona le kulabelive kuyingodi ke bazalwane uthi athi Sathane asakuvubele uphinde umhlanhlatheke ungadisonzeki kulaba bendlu yaNkulunkulu kuyingodi ngani bazalwane utawuthola ama-advices langasiwo kulaba kanti la utawuthola ama-advice langini lokufanele ukwenze khuluma liqinisa lonke neliqinisa lodwa uNkulunkulu ugadze lapho-ke loyo ukuthi utawukhulume ini liqinisa lonke ini liqinisa lodwa asho athi nami kumntwana sekuyaqala-ke lapho emandla senta njani asabuye soyakwembesa-ke manje uNkulunkulu sokwembesa le ngubo yekuvikela haleluya so uyasembesa-ke sesiyavikeleka athi uyabuya Sathane akhange sivikelekile so ubeke emaphelu nemaserafu etimbibeni tethu ngenxa yanabuya but-ke kufanele ukunake nabo lokunye akadzele Sathane uhamba kuye haleluya bazalwane uhamba kuye akadzele ubona phile ukuthi akadzele ngalesikhathi atawuribyukwa ngunamjana Mpho bese kuphindze Sathane asakungenele asakulethile buthakathaka phela uyefika polo uyambyuka in front of abantu wangakhethi ukuthi ngoba livla uNkulunkulu bazalwane lisifundisa lo ukuthi funa liqinisa sikhulume embi kwebantu bonke nawe wena lotshelwako ungadlwazi ngithanda yinye into lengiyithanda ngaDavida akazame nabanye asabadlwanze nakatshelwa ngisho bantu bebakhuluma ngaye bathi bayeda emasosha akhe noma abavikeli bakhe bathi batowuthulisa labantu athi no bayekele sitawati ngani ukuthi
uthunywe engekuthunywe nguNkulunkulu sawuvimba le nkulumo kanti thamba uNkulunkulu. Akunandzaba lokuthi kukhuluma bani. Ngaze ngakhumbula komunye umngcwabo wafika lomunye umuntu sambona adakiwe enzambama wathi kusena uvetwa ithuba lebantu wayawushumayela asahlambulukile asahlaphukile twala wafika wakushumayela waphenduka abantu wathi emva kwaloko wathi seyingane bafundisi ngalimala emseni wakhuluma iqiniso wathi ke baseyingane uyabona lo ukuthi Satan so akasasetshenziswa nguNkulunkulu kwenyazi ize kuna Satan eceleni bathi baphendukile nabantu baphendukile wabaphenduleko nimo belivela uNkulunkulu lithi hey labo lebagqoka babasendeni ukufulela kwabo kuyawuba njani bazalwane uyawehluka so bazalwane ngithini-ke bazalwane akufuneki-ke bese lokho kusinika sithombe lesile ungathi kungeko kanti akusile lokuphenduka kwalabantu akusho lokuthi bebaku-right position still usehlathini ubita ukuthi ende njani aphenduke kude loyawuta kuJesu ngaphandle kwekuphenduka kude loyawuhlala eparadise ngaphandle kwekuphenduka ngiko-ke lokukhona namuhla etinkozweni esinakho bantu itsitele encike yaNkulunkulu lana ifakaza yathi they will so long receive I receive but ngiyophenduka bareceiva ini abantu bangaphenduka ngoba Jesu bekabashumayela kuqala bese lethi inhliziyo yabo iyaguquka sengikhathi-ke abananjani sebaya receive kude la ngisukela nje bekaqale ashumayela bese bayaguquka sebayanyiva kude lapho simuva khona ngisho kanye ashumayela igospel ushumayela ngelizwi ukuthi bantu abaphenduka ufakazela Johane ngaphambi bantu bayadzinga ukuphenduka yini-ke bazalwane kufanele sibe careful bazalwane ngabe ngakhuluma nge-critical phase ngenye lapho kune-criticality la ekukholweni lapha nase uceliwe sithathe siceliwe utatenda njani utatenda njani nyalo nje sinalokhu hewu bebantwana hayi siyakhala hewu sikhalela yini singakhulumi lamave kuphila lapho nje asikhulumeni wona this is the time wewe ukuthi siwakhulume lawo mave sithi noma abantwana bahambile babalekile basamabhaleni bakukhona siyamazi umhlelo wethu akabuye ekhaya ubuya adzakiwe ubuya ahlande bongetshwana la ekhaya bathi kukhona umhlelo wami noma ngabe kunje mamfundzisa akasamnaki akamniki ngisho bathi ukhona umhlelo wami. That is the critical phase. Ucritical ngelo ngoba kulapho isifa khona. Nyalo nje what we are doing even thina emaKristu siphuma siyokhuluma lendzaba uhlushwa abantwana kanye nalamahebe sine asiyayazi indzawo yethu lokwanti sikhulume lendzaba lena khona asingaphumeli-ke siyona kunjani lengaphandle asibuye endandini yaNkulunkulu senza njani asithandazele inkosi isibusise bazalwane kugcineka sente njalo bazalwane la eqelweni akali uNkulunkulu uyeva manje akali sifunza la encwadi yaHosea
umgotshwa wakhe uNkulunkulu uthi akathathe ingwalo ibe umkakhe uthi akabendeni athathe ingwalo ibe umkakhe letele tibongo bathi umthathe Hose abe yini umkakhe mfuna abantu bafunze kubani nakuwe nasibalekela letinto sithatengeke kubani atengeke kubani kingo letinkulu letentekayo tenteka kumaKristu uthi lomunye uyawuthi kwenziwa yini letinto niyashumayela nithi impumelelo ikhona kodwa bayaphumelela nalabo ngakhona nini niyashisha nje naye ibandla yakho iphephetela ngathi ikwasho kodwa yakholwa yini bazalwane lo muntu le mimoya yakhe ayibloke le mithandazo yalaba bakhe loka lokwethu ungathi bese siyophuma haleluya akublokelani angqale ngokuthi la emthandazweni uma sithandaza sonke sinalaba saphila eveni uNkulunkulu uyasinika sonke uyasiphendula ngoba kude lamdala wamdalela ukuthi entamhlulu wadala bonke abantu ukuthi bamthande nethi sathana wabathumba nabanye base babasebenzisa so nabathandaza nabo benda njani uyabaya kakhulu abaphenduka bese ke le mimoya iyayekelela so that itolahleka ini nelayini lababe uNkulunkulu uyalahlekisa sathana inkosi isibusise so ke bazalwane ngikhuluma ke ngalo ukuthi Petro kwaba ngiloko lokwamenda lokuthi ene ungazathi uyahluleka endleleni ubika Jesu umbitela eqeleni awukafanele nakancane Jesu umbeke eqeleni lokumbitela kwakhe eqeleni kusho ukuthi bekasamubeka eqeleni nathi asikafanele uthatha Jesu simbeke eqeleni bese siyafuna indayela leshukela bese sithatha Jesu simbeke eqeleni bese siyafuna ini ingato sigajwe bese siphinde siyabuya sesingolile la sebuke kusho umuntu lo sakona athi ayimoya lengcwele so uqala uthi amamthethele haleluya bazalwane siceliwe afunde mama silela lendaba yesicelo ngoba namjana Luka 22 verse 31 to 24 sikuva ukuthi vele siyacela Petro bekaceliwe la as much as ekhulunywa ngoleni uNkulunkulu but bekaceliwe but akabonwe uNkulunkulu lo wenda njani lo ayibona imvodzana yaNkulunkulu ngoba yenda njani iyasinqusela njani haleluya Jesu uprofetha kuphiko kuPetro. Yeah. Nathi Luka 22 verse 31. Simoni lalela. Sathane sawucelela imvume kuNkulunkulu yekunilimi. Njengemfati eya emabele awehlukanisa nemakhoba. Noko sengikukhulekele Simoni. Kuze ungehlulele ukukholwa kwakho. Nase uphendukile wabuya kimi ufanele uqinise nalabo mnyakeni haleluya nalapho la kudzinga ukuthi bese singanjani emva kwesicelo nasi lokukholwa kwethu akukafanele bese kuyalahleka ngenxa yokuthi sathana usicelile ufuna bese siyaqina nase kwendekile makenyone wakhona wena kuqina siqinise nathi sitoqina liqinisa lithi bonke labafundi bonke bese basekulingweni kwabona
sebakuphikisile lokwabo. Yini sekufike lesibasekulingene akabonge uNkulunkulu lo ukuthi bathi nababizwa base bayabuya kwaba ngokuphenduka kwabo. Lokubuya kwabo kwaba ngokuphenduka. Bazalwane, asilungiseleleni letinto leti ngoba siyatata tikhona tifanele futhi tenteke kude lokumzalwane lotawuhamba kuthebelele abukho kulevangeli leyo. Simelana nje kuluphuni aphambili bathi siyazama. Ngikhumbula Davida nje nakakhuluma emagama athi abe semgedzeni in Samuel 1 literally abe semgedzeni 22 anamjana ahleti khona abehleti khona wase bathi bayabuya lamasotsha akhe aqhamuka emakhaya yena abengekho bekanapha emgedzeni asekodulana abuya wathi ngomile emanga hayi onke ngimungomele nanga lasemthonjeni losembundini yaseBethlehem. Yini bazalwane asinawo ummeli onke emande but asomeleni nanga la special lathola ngomfati waseSamaria lathi nawathola kwamele wanhlanhlathela iSamaria yonke. Siyacela bazalwane nabese siyaphendula. Haleluya. Atholonge ayaphothama kuye ngikhumbula lo mhlabeleli lothi futhi ufanele sendlala imvumiso phezulu kwemanyeni ukude uNkulunkulu akhondeke kahle ufuna kube ngalamanyeni. Ngabe ngubani wake wangena emanyeveni nabo kuthiwa tincacabudane nje kakhulu uthi uyahamba engenye awuboni ungene uthi shite ufike bese kubamba tonke letimpahla nawe uthi uyaphesha bese kuyangena uthi ungalithatha le-hour sokuqhathula but ukhondeka kahle lapho. Haleluya bazalwane, ukhondeka kahle lapho. Ekugcineni sitawuthola umthelo. Today bazalwane, leta sirana ema-races latawusuka la siphindze ngokwini. Wonke umuntu kuba ngufakazi ukuthi usuke la waphindze wabuya la. Ngakho-ke he is a winner. He is a winner. Usuke la wabuyela Jesu nase akunqobile lithuna wavuka wase uyahlipha wabuyela ekhaya. We can say he is a winner. Don't run 100 meters. Please don't take 100 meters. It's not a good race. Don't take it 200 meters. It's not a good race. The 100 marathon, don't take it. It's not a good race. But a good race is 5,000 meters. It's 1,500. It's 800 meters, 400 meters. As much as this train was but in the car. Hallelujah.